Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Hanyo Trap Youth Council Ranikwar Circle harian ke jinglet jurep ya ka veterinary center ha khatlai dari unai luar asha alpusan ka badan ha shnong nong na Southwest Khasa Hills District ka bompat shimna pentrikam satya ya ka beladep bante ya ka na du usnam asha khatsan ka seng ha tiga jing jurep ka lap bagani ka jaka ajing sumar kimrat kala kala yingja ha ka baki yet kila patlut barki kamraru kila stang banjat handai ka bas ngusi ka long bahadian ka jing tuklar jong ka seng ke sorkar kelas shimkya ban sngap benta ladep ban maramat bat penbahabyang yakni ke veterinary center usamla Jonathan Imli vice president ke HYC Ranikor Circle haba ajingkran ulai khuble ke sorkar ke bala penbahabyang yakni ke jaka ajing sumar jong kimrat bat blokin tu byang ke sorkar bakade ban pleno shisendon yakni ke veterinary center khnang baganong shisha ke jing bentoi ki patba kani ka dong kathan khamtam mi ki nongrap ki bari ki chingri Nakaliang juga kum ka seng SOC ran korsikil sa simpat kani ka porba mentang iwan penjurip ya kani ka veterinary wadon nang dia po nang mal ba nglawan jurip begitu ki berai ba ladep ngilap ba kani veterinary wadon nang ni lalung veterinary ka isaj mat ban pet ndai mentang iwan sa simpat ngilap ba kani ka jing julor ki niki yit ki ek ni kelas sedang ban nakaliang ka departemen kelas sedang ban maramot ya kani teh kecil bentar nakaliang juga sengi suban aku beli ya ke departemen ba kala susngau ya ki ek jingir pat jungi ban maramot ya kani ka fitri ban hani andre sakwe ka bentar nakaliang juga seng ni kuat ba ya kani ka bitari unde batang ban su maramot kumni kumbangi lap mentah andre ji kuat jungi ba in pino sendan kani ka fitri namar ba kan ke bitari kumbang lakan untuk mensuaba la bakasan sistem ba sudon hang ni tang building bat tang kumni kumbang marmot entah te nakaliang ki seng kensai ba ngilap ke bun ki departemen ki badon ha po rani kor jungi ngilap ba dan bitang ki building hendrai ban pli ka sukal ban pli bat kamlak ban bu staff pentre te kani ke jingdon tang ki building kamlak ban ai jing montoy yaki pat ba jong kadong tanjungi ki kensai hang ni ba jingdon tang ki building batang maramot ya building hadin katukan Islam kalau kajing mentoy tang ya katukan ni ngilap ban kesah ni kajing mentoy kalau bitang ya ki kontraktor ni ya ki beru kebodon hantah po jong departemen te lengba kan ka press mentah ni kerpat ya meli bodon brom jungi di opus marwen ba insubha ban keren lang ikan ni ha ka minister ba depet ikan ni ka bentah ba subhawan pino ya kan ka veterinary khnang ba ni jipe ban sung jong kan ka dong than ni ojuk montoy kan ka veterinary